algonmen abadu sivigame dani Bank of Maldives ka unna fasa vinuye negi emiha account ehen account ka badalu e fasa anaka naga ege benu kora wa me abadu algonmen ivemda ade ehnes me halle nade algonmen technology benu ko technology ge wasilatta me benu kurani mifata kantatta huttuwa mifata kantatta kuruma magfe koddil makan Zete rice, algonaka gabole nukurave me technology masayakam, algona gabul kurani me eta tibe muazzifun ge masayakam, emihum baver vege hinga jarima ekama algon boda gabul kurave. Zete rice, ad algon me eta bora masakate kogge hoda fasa kol banka milani bankuga e bahattan e rakkatir kama e banku balahatta dinum. Banko e gabul koraruga banko e baswe e fasa enu mi rakkatir kama belehettuma ema e fasa ge verifarata negi account um fasa negi hen account ka waden dia diu e banko ge massa banko e kama masud wan jen ek zimma nagan jen Zete rice algumna fedige midani banko gelle fasa evve salega e bank account ge verifarata libge nudata Honani commerce mean coming again, come again, come and do her question bed. I'll want to make a dehafta curing a Miak Boni Timina account of Delaka Fansa, Sas, Rufia Timin, Nida of a Geliche. And a Tedu Bay account of a fast sand. A Tindo song, Anika, it's a Rufia Gileni Hamigota. Me Gelum Silsaka, Hutumen Nade, Vicanta, Rangal Kurmaka, Masaka Korakane, Bank of Mollis Tereko, Argument Nufene. Emma algonme beje banking gaanuna badade genske namavis adi MMA gaanuna badade genske namavis banku ga bahata fasa ki banku zimma wan jehe fasa kam adi gellijiya ek zimma furihama banku nagan jehe kama gaanuna badal koggemis rayatun eta bahata fasa rakkatir kamak belheten goittake hoda de